Gayon Thessalonica selu. Eri, ime kareta seselar kak panangamayong awiawi. Ime se lemekita, se en mimi kaleb nan Athens. Nintoken ach katarawong kumail Timothy. Riachail solang. Makin yang kich tatak on coach nan ach patabatang kiseli rongamau en Christ. Sa katarawong kumail, po en kakelay kumail ta, o sawase amail poson. Po emen kumail ter kasela e poson pueke kamakampukach. Pein kumail bil ese mesongan kamakampukach ye kisen kupuran coach on kuchail. Waniach mimi chere mail sa patakyang kumail mon e saikin chawiyawi makuchail pan lalong kamakam o kumail bil tete kume ye e poitar. I karaben e katarkuwong kumail. Timothy, po isolar ka kanangamayong awiawi. Eri, ikatarawang kumail, po en kesekinye tuwanamail poson. Po isolar ka punpunot kimachepelo so kasongasongi kumailer. O ach tatak karas remail so chepan poita. Eri, mech Timothy parator rech sang remail. O ewatong kicher rong kaperan tuwanamail poson o limbak. Epatakyong kich makumail kin loki tuwan achmau o kumail pil inanen men chuwong kich tuweche achpil men kilang kumail. Eririachko, nanachka palakan koros o lokolok sa inanen kelay labwek kumail. Yei amail poson, mekakelay kichatar. Pwemech sa kaker memor makumail tan changatyang amail mor ren achail kaun. Erimech, sa kakeruya ach katung o kasatal kalangan on coach pueke kumail. Sa katunga I pueke peren laut mese anike mon silangin achay coach pueke kumail. Eri, ninran o nipong sa kinpekre sang nanach mongyong unsak. Po en kachin maitong kich sa en pisarway o kilang kumail. O sa wasekin kumail mekan me ananete. Mie nan amail poson. Pein sa machail coach o achail kaun sises en kachin kaun batang kich al eo pasa en kogi wong remail. Kauno en kupure tapa amail limpa ko nga menemen o pil o nga ranasakan koros. En kin la laut la o tuwela uwan laut en ach limpa kong kumail. Eri, ni song wech e pan kachin kakelakala mong yung umail kan, po kumailan pungla o sarawila mon silangin sa machail coach, ni anson achail kaun sises e pan kachto yung akisapol me kan koros.